okwetombiita oku kwaretwaho obwanyuma y'abebembezi b'amadini gatari gamwe na gamwe baba nibabuganaho abakuru okuruga omu kitongole ekirikurwanirira obugabe bw'abantu ekya Uganda Human Rights Commission aha bwa Kabale omu mushomo gw'obugabe bwabo. Obugabe bw'omuntu nitubwihankahi. Abasiraamu nibagira ngu bimwe aha birikukorwa bitumirwe bayetamwa bateekateeka ngu tibari ba Uganda. Bajja abasirikale bakwata sheekhe bamutwara ng'omubbi. Nalabakunga sheekhe Yahya Mwanje engeri gye yakwatibwamu mu ngeri etatusanyusa abamu. Oluusi ne bayingirako mu mizigiti gyaffe ne bayingizaamu engato omuzigiti gwa kitiibwa oba olina okubeera ng'engato zikola ki ozijjamu naye n'olaba nga bayingiddemu ne batwala gye batutte ne bayoora Abasiraamu babayingiza mu mamoroka agatategeerekeka ne babatwala eyo. Tuyinza okuba nga tulina ensobi ze tukola nga kubanga naffe tuli bantu naye twandisabye nti ensobi zaffe batukwatire mu mateeka engeri tusobole okubeera nga tutambulira mu layini eyo. Topista Twembi orukwebembera ekitongole kya Uganda Human Rights Commission abwa Kabale yayoreka ngu nabo tibarukushemererwa kureba ngu abanya-Uganda nibakwatwa omu muringo gushobire. Ngo n'abantu bakwata aba bantu bagume bagire mu buntu babatwarize omu ngero y'obuntu. Omuntu tayangire ngo otamuarrestinga ninga shota mukwata reka kumujura empale okamuteera okamushambashamba emigere. Ronald Bakaka omuwezi wa RDC yabwa Kabale yashaba Abasiraamu okugira amasiko ngo abo kuba government egumize ngo mu kukwata abantu tari mu kwetebenkanisa abo kuba byokwerinda ne baba bine bari kucondoza. Nze bwe mbanzi gy'okukwata omuntu eyabbye enkoko si bwe nkwata omuntu gwenteebereza nti alina akabinja k'abaana lukalala kawagira. Sigambye nti Abasiraamu bawagira baana lukalala si kyeŋŋambye naye enkwata y'omuntu kisinziira ku buzito bw'omusango. Bamwe abebembezi b'Abasiraamu abarimu Sheikh Yahya Mwanje, Sheikh Siraj Kawoya, Sheikh Rashid Jingo, Sheikh Abdusalam Sekayanja, Sheikh Twaha Sejito, Sheikh Yusuf Kakande n'abandi bakwasirwa mu biro by'enyumaho omu muringo gutacenjirwe obwo barikujunana okukora emishango etari emwe n'emwe. Gashakwa Job Namanya abwa TV West omuri Kabale.